putevi vodi naš narod u odnosu na saradnju sa Švedskom, doći ćete do jedne interesantne informacije da Srbija i Švedska još u vreme kralja Petra i kralja Aleksandra su imali jedan jako dobar način saradnje, pogotovo kada je Švedska u to vreme bila pogođena velikom glađom. Srbija i Švedska su napravile tada jednu neraskidivu vezu, a Zora se trudi da tu vezu sačuva, učvrsti i ojača. O tome je govorila i gospođa Branka Nikanović, koju smo predstavili u našem broju 5 u svojoj emisiji Srbina lesi. To je bila druga po redu emisija Radio televizije Srbije, nacionalne televizije, koja je svoju podršku, medijsku podršku dala našem časopisu. 6. broj Zora magazina je doneo jedan intervju sa našom glumicom Jelenom Milom, koja se nedavno predstavila prisutnima ovde u Stokholmu sa svojom predstavom Carica Jelena, ali je predstavila i svoj glumački i stvaralački rad, baš govoreći u ovom intervju za naš magazin. Takođe, napravili smo jedan zanimljiv intervju sa gospodinom Nevenom Vrgočem, koga možda znate, oni koji su došli iz Beograda, modnim dizajnerom i kreatorom najboljih i najkvalitetnijih kravata. Gospodin Vrgoč u svom intervju kaže da su njegove kravate nosili Armani, kralj španski Juan Carlos, a mnogi naši Beograđani posle ovog časopisa nam se javili na Facebook i na naš web sajt i tražili adresu gospodina Vrgoča i svi oni koji su putovali u Beograd, tako su nam barem rekli, vratili su se zahvaljujući ovom tekstu sa po jednom kravatom iz Beograda. Od ovog broja, neverovatno je to da se broj muškaraca na našoj listi za pretplatnike udvostručio. I to je interesantan podatak da dan danas je ovako, kako možemo da kažemo, jedna mrtva trka između ženske populacije koja čita naš magazin i muške populacije koja se svaki put pretplaćuje ili onako ukrade od svojih supruga taj časopis, pa nas onda sretnu u gradu i kažu znaš, pročitao sam ono u tvom časopisu, a što ne pišete malo o ovome i onome? Tako da nema niko srećniji od nas kada nam se takvi čitaoci obrate i kada dobijemo taj feedback, tu povrednu informaciju o našem radu.